without the judiciary. Omushomo ogu gwakorraho omu rurembo rwa Mbarara kandi gwahitabwamu abantu b'emiringo etarikushushana nk'abarikureeberera enyamaishwa, DPCs, RDCs, DISO, CIDs kuruga omu kyanga ekya South Western Uganda. Omu bigambo bye, Catherine Kamwine RCC wa Mbarara City owatayayisa nagira ngu n'omwuga gwa buri omwe okutangira aha muntu wa butosha okuza omu by'okwerinda okureebeka ngu amarindiro g'enyamaishwa n'ebyobuhangwa bw'ensi byakuumwa. Nitwejumbira kuba bamwe hari itwe abakuretera enyamaishwa zaguzibwa ninga zaitu n'abebembezi boona nka polisi security yoona okwerikuberi twakwatanisiza hamwe nitumaraho okwokwita enyamaishwa ninga okutwarwa kw'enyamaishwa zaitu omu buryo butahikire. Ogu nagira ngu oburengye bw'izooba eine amarindiro g'enyamaishwa mingi agashemereire kurindwa ahabw'okuba enyamaishwa ezi nizongyera aha ntaasya y'eihanga. Aba Western Uganda twine parks nyingi, aba Mbarara abarikushisha River Ruizi tweteera omu kifuba tweshwijume kandi buri omwe abe class monitor wa mugyenzi we ninga kariisho honawe orukurra akakiiko ka National Anti-Wildlife Crime Task Force Charles Tumwesigye yagira ngu akakiiko aka katwire nikakorra emirimo yaako Kampala bitu bashangira amarindiro g'enyamaishwa agarikusinga gari omu burengye bw'izooba nikwe kutandikaho ehurra egi. Nka twashanga ngu amarindiro g'enyamaishwa gari aheeru ya Kampala, so tushaziremu ngu tugitwara aheeru ya Kampala especially emyanya eherire amarindiro g'enyamaishwa tukaruga Gulu, tukaruga Hoima, tukaza Moroto, tukaruga Mbare hati turi Mbarara turaruge kunuya nituza kuza Kabare na Kisoro. Ogu yagira ngu mu kukora emirimo yaabo bashangiremu ekizibu ky'obutamanya n'abantu kubura kushomesebwa ekirikumara eki yagira ngu nibaza kukora ekirikubaasika okukimaraho. Ekyokubanza twine abantu abatakumanya ahabw'enki tubateganisa abaana baronda akanyama k'okurya itwe tukagira ngu bo bakora emishango. So challenge y'okubanza n'okugira ngu abantu tibakwitegereza ahabw'enki bashemereire kurinda eby'obuhangwa. So twaba tukora emishomo nk'egi nitwegyesa abantu boona barimu n'aba security, barimu abaramuzi, barimu nangwa n'abantu ab'ebitiinisa kubashoborera ahabw'enki egyo ni challenge nkuru munonga kureeba ngu abantu boona bayetegereza ahabw'enki. We Asiimwe Hope ow'ebyo ebibiri omu kitongore eki nagira ngu wagyeragyeranyisa n'omu bwire obwa kare ebiro bwa hati bize nibikyendeera ekintu eki yagira ngu bariyo nibakirwanisa. Nitureeba omuri Mbarara kandi nabwe na country at large ebibira bikakyendeera. Before omu 1999 ebibira bikaba biri ahari 24%. Omushomo ogu niguza kumara ebiro bishatu otiireho n'okutambura omu marindiro g'enyamaishwa. Amakuru agashakwa Ihana Kankwasa aha bwa Tayari West.